Sawambungda lambida chatpa school gi angang mahiroi ahum ben amana thomlamle angang ama leigidre hari angang sing adu relic camp ta leibani hari nakalamrom da CCTV footage ta makhoi ahum lakpada ani da thomaga ben adu sian kre sielaga puriba angang nupi macha asidi adum mafam asida khudak ta leigidre hari makhoi ahum class 6 ka ba nupi macha relic camp ta leibasu yawi haina su phongdok narakle makha ta paw ngamina se Singer Sadananda chahi ani film komba madi saisakwa athengba thamle hana KCP MC unification na thadrok serol amana phongdorokle ex-BJP partner singna claim torok na khangale 2023 gi May 3 dagi hawrakiba kanglup ki irangda ayumakai sing ama ata nangkraba ex-BJP partner singna compensation claim torok na khanghalakle sector headquarters BJP CI Manipur gi commandant Nodal officer na thokpo notification amagi matungina claim torokpo matamda proof of identity, proof of ex-serviceman status, proof of property ownership, FIR gi copy kangloki irangda lanthum ama ata thokibani haibagi affidavit amasung photographic oiba khudam changdam sing notification ase thokraba matung numit nifumanga ni gi manungda pikhalakadabani haire Airport the Paikhat Liver Development Project 2026 ki December 31 Paubugi Manung the Lucian Gadabani Haina Akanba instruction Pirakray BJP International Imphal Airport the Paikhat Liver Development Project Sing Lak Liver Matang Sahigi December Kuntramathoi Paubugi Manung the Lucian Naba Additional Chief Secretary Anurag Baspai Transport and TCI Amasung PCCF and SOFF na Madilenabo Authority Sing the Akanba instruction Pikray Wafamasi BJP Imphal Airport ta Paikhatliba Development Project sing adubu Additional Chief Secretary Anurag Baspai na hakthengna chattuna yengsinbagi khongsat kamari lenana pangthokpa review meeting amada Anurag Baspai na phongdokhibane Airport ta Paikhatliba Development Project sing kamari lenana Additional Chief Secretary Anurag Baspai na share loduna pangthokhiba review meeting aduda semgat sagatpagi thabak Paikhatliba mari lenaba authority gi makok thongba officers sing gi maikaidagi project sing asibu paikhatnana bo Nabada Imphal Dimapur Lambida heavy vehicles singna mathau taba polam sing pusilakpada aduki matik awaba khudong sadaba kaya mayoknare masigi mathakta airport ki leidiba anoba terminal asidas water supply ama pibagi mathau tai masida natana MSPGCL ki makaidagi ahenba electrical load capacity piba mathau tai haina review meeting adu da phongdokhe mari renaba official gi wafam tarba matungda Additional Chief Secretary Anurag Baspai na lakluba mathang sahi ki December 13 phawbagi manungda BJP International Airport the Loisindana Ladaba Development Project Sing Loisingada Haina Mari Lenaba official sing da Akanba instruction Piki Hide BDF Ani Numit Kuntranigi Tolop Tinjin Kray Masagi Mathau Toba Gamdaba Makai Nisa Sijinaramba BDF Parson Anigi Mathakta Zerak Oina Numit Kuntranigi Tolop Tinginaba Thawal District Police Ki SP Manos Prabhakar IPS no order Amathokray Hireba BDF Ani Adudi Mutum Marjit Singh BDF number F99 Amasung Thaudam Somendro Singh BDF number 737 Hade Makoi Animal Babu Bazar Post Tabani Makoi Ani Thasigi Ani Danisaka Hanasinakibana Maram Oiraga Masagi Mathau Toba National Highway ki paring sensitive area asida makoina satharamliba thawong ase discipline force ama oina yaba ngamloi maramaduna makoi ani serak oina numit kontrani ki tolop lefhalagani amade makoi ani makhataba order ama thoktriba phawba district headquarter da oina deploy tawragani haina order adu da palli haire MP Bimol na kilometer sahunga kuntra gani thoi sangba national highway ki phibam kari oiribagi hangkrei kilometer 7 ka niputare sangba national highway ki phibam upgrade tawbaga loinana pangthokpa yaba thabok pangthokre maramaduna lemhaudiba kilometer sahunga kuntra gani thoi sangba national highway ki phibam kari oiribage sabsana khangalo haina Manipur ki Lok Sabha MP Dr. Angomcha Bimol akoijamna house ta hangkre ngarang ki Lok Sabha ki wahang pahung ki matamda Manipur ki Lok Sabha ki MP Dr. Angomcha Bimol akoijamna kilometer 7 ka niputare sangba national highway ki phibam upgrade tawbaga loinana pangthokpa yaba thabok Thokre adubu lemhoriba kilometer chahunga kuntrani thoi amasung highway asida pangthokliba project yangkhaima thoi asi senba chahi 2026-27 da loisingani haina asa tawriba sigi phibam karino union government national highway 137A da phibam sokliba si khudaka thabak lokhonaba kari thorang lokhal
ꯐꯒꯠꯅꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯈꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯔꯣꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯦꯟड ꯍꯥꯏꯋꯦꯁ ꯅꯤꯇꯤꯟ ꯒꯗꯀꯔꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯁꯥꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 1392 ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 1397 ꯑꯁꯤ NHIDCL ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁ ꯑꯦꯟड ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗꯇ ꯁꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 292ꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ PWDꯗ ꯁꯤꯟꯅꯕꯅꯤ NHIDCLꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ 51ꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 1097 ꯑꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 753ꯅ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯗꯕꯜ ꯂꯦꯟꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 315ꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯝꯂꯛꯈꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ PWDꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 292 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 131 ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 5ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯂꯦꯟ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ PWDꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯐꯒꯠꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 137A ꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 8ꯗꯒꯤ 15.35 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 30ꯗꯒꯤ 45 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 21ꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 74.22 ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 15.35ꯗꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 30 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ DLP ꯗꯤꯐꯦꯛꯠ ꯂꯥꯏꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯄꯤꯔꯤꯌꯗꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ 2027ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 9 ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯏꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯕꯤꯖꯥꯄꯨꯔꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕꯗ ꯃꯥꯑꯣꯏꯁꯀꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ 19 ꯐꯪꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯕꯥꯁꯇꯔ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯃꯥꯑꯣꯏꯁ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯄꯤꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯃꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀ ꯕꯤꯖꯥꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯀꯦꯁꯀꯨꯇꯨꯜ ꯎꯃꯪꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕꯗ ꯅꯛꯁꯂꯥꯏ 19 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯀꯣꯝꯕꯤꯡ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕꯗꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ 6 ꯐꯪꯈꯤꯕꯒ ꯅꯛꯁꯜ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ 12ꯗꯒꯤ 19ꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯔꯤꯖꯔꯚ ꯒꯥꯔꯗ DRG ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯇꯥꯛꯁ ꯐꯣꯔꯁ STF CRPFꯀꯤ ꯀꯣꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯀꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯒꯣꯡꯒꯂꯣꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯅꯛꯁꯜ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯔꯨꯕꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯂꯤꯕꯔꯦꯁꯟ ꯒꯣꯔꯤꯂꯥ ꯑꯥꯔꯃꯤ PLGA ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯕꯥꯏꯔꯥꯝꯒꯔꯍ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯪꯒꯂꯨꯔꯨ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯅꯛꯁꯂꯥꯏꯠꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯇ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯈꯤ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯋꯦꯄꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ IED ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯔꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯀꯟꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯂꯝꯕꯥ ꯇꯧꯅꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯑꯣꯏꯁ 19 ꯁꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯒꯥꯏꯝ ꯔꯤꯖꯟꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝꯅ ꯃꯍꯩ ꯃꯔꯣꯡꯁꯤꯡ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯒꯟꯖꯥ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯊꯥꯅꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯁꯒꯥꯏꯝ ꯔꯤꯖꯟꯒꯤ ꯈꯥ ꯊꯪꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝꯅ ꯃꯍꯩ ꯃꯔꯣꯡꯁꯤꯡ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯒꯟꯖꯥ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯟꯖꯥ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯅꯪꯂꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯁꯣꯛꯆꯤꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯒꯟꯖꯥ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯊꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯐꯧ ꯍꯋꯥꯏ ꯀ꯭ꯋꯥ ꯁꯨꯄꯥꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯌꯥꯗꯣ ꯇꯥꯎꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯠꯃꯨ ꯇꯥꯎꯟꯁꯤꯞꯇ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2022-23ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯔꯣꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯒꯟꯖꯥ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯊꯥꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯐꯧ ꯍꯋꯥꯏ ꯀ꯭ꯋꯥ ꯁꯨꯄꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯁꯤꯡꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯥꯕꯗ ꯁꯦꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀ꯭ꯋꯥ ꯁꯨꯄꯥꯔꯤ ꯊꯥꯕꯗꯁꯨ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯆꯥꯗꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯒꯟꯖꯥ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯊꯥꯕꯗ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀ꯭ꯋꯥ ꯄꯥꯝꯕꯤ 1,000 ꯊꯥꯕꯗ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯀ꯭ꯌꯥꯠ 3 ꯆꯥꯗꯤꯡ ꯇꯧꯔꯕꯁꯨ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯣꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯤꯁ ꯑꯃꯗ ꯀ꯭ꯌꯥꯠ 10,000 ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯌꯣꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯒꯟꯖꯥ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯊꯥꯕꯗ ꯀ꯭ꯌꯥꯠ 3,000ꯗꯒꯤ 3,300 ꯆꯪꯂꯕꯁꯨ ꯒꯟꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯕꯤꯁ ꯑꯃꯗ ꯀ꯭ꯌꯥꯠ ꯂꯥꯈ 9 ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯣꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯟꯃꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯧꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯕꯤꯁ ꯑꯃꯒ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ KG 1.6ꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯒꯟꯖꯥ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯊꯥꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯈꯨꯟꯖꯥ ꯑꯃꯃꯝꯗ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯑꯦꯀꯔ 5ꯗ ꯒꯟꯖꯥ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯅꯔꯤ ꯃꯤꯟꯃꯨ ꯚꯤꯂꯦꯖꯀ ꯊꯪꯅꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯦꯀꯔ 30ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯒꯟꯖꯥ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯊꯥꯅꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯒꯟꯖꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯂꯥꯛꯅꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤ
BJP na mikhalda mai thirabudi lengaki scheme amata chana haloi hairubagi chawna wathok oire haide Arunachal Pradesh ki Panchayat Transport and Rural Development Minister Ojing Tasing status gi Lower Bidding Valley District ta election campaign chathabada voter sing da phongna kihan khanganduna karigumba mikhalda BJP na mai thi howa tarabadi district asida lengaki scheme amata chana haloi haina phongdoklubadagi chawna wathok oire haide Arunachal ki Panchayat amadi municipal mikhal asi thasigi taramanga da pangthokna thorang tauribane masiga mari lenana hujik model code of conduct MCC sanaduna lairibane MCC bu thugaiduna minister Ojing Tasingna phongdokiba wafam sing asina asobo political gi oiba charangna ba thohanduna maikai kiadagi minister bu yaningdaba amasung BJP gi thabak thong bu yaningdaba phongdokna rakhre haire minister Ojing Tasingna phongdokibada mahana panchayat minister oibanina karigumba tongan ba panchayat amade municipal singda BJP gi candidate maithira ko tarbade hariba mafam sing aduda lengak scheme amata chana haloi ai hana phongdoklobo wafam si pangangang bani no hai kibane thawdo asina state asida pangthokadoriba local body election asigi integrity guidance lairibra haibagi wahang thohalakibaga loinana Arunachal Pradesh ta lairiba BJP gi lengakna democracy gi ethics ngak libra haiba wafam hangna rakhre haire